Pozdrav ekipa, danas ćemo pričati o debljinama šipki i o šipkama koje se rotiraju. Za primjer imamo ovdje šipku koja je na mom štoku. Debljina je ne znam koje je, ali meni paše odlično. Šipka mi leži taman u ruci, ajmo reći prirodno. Na njoj mogu napraviti 20 do 25 zgibova, dok na onim šipkama u parku tako reda 10 do 15 komada. Što je deblja šipka, to možeš manje napraviti. Ajmo vidjeti zbog čega je to. Kod ove šipke hvat je skoro pa savršen, dok kod ovih debljih nam se prsti odmiču od centra šipke i moramo koristiti više snage podlaktice da bi se očeji držali na toj šipci. Ovdje samo visimo na prstima, znači mogu i ovako visiti isto, dok na ovim debljim ću morati visiti ovako. I zbog toga napravimo i manje. Drugi razlog zbog čega mogu napraviti 20 do 25 zgibova na ovoj šipci, a na ostalima ne, zbog toga što se i ova tu šipka okreće. Zbog toga što se ova šipka okreće, možemo i više snage iskoristiti da bi se podigli što više. Znači, kod ruskih zgibova, ako imamo šipku koja se okreće, lakše ćemo ih raditi jer nećemo morati misliti na položaj dlana. Jer će automatski ruka se okrenuti i doći u gornji položaj. A kod fiksnih šipki, ili moramo staviti u false grip, znači da nam je dlan iznad šipke i onda samo preletiti, a da nam se dlan ne miče. Možda se pitate, a gdje ću ja naći ovakvu šipku? Pa ja znam da su ljudi trenirali na golovima koje su debljine lopte do običnih žica, tako da uopće nije bitno na čemu trenirate, glavno da trenirate. Idemo zaključiti. Debele, tanke ili rotirajuće, totalno je svejedno. Ako imate samo debele šipke, to vam je isto dobro jer ćete dugoročno biti jači od onih koji treniraju samo na tankim šipkama. Ako imate jače podlaktice, to znači da ćete biti jači i kod ruskog zgiba i kod front levera i skoro pa u svim vježbama. Jer podlaktica je dosta važna kod street workouta. Ako imate samo tanke šipke, a ne možete naći ili želite trenirati doma, onda napravite ovo. Na eBayu imate za kupiti nešto što se zove fat bars. Jedan spužvasti dio koji se stavi na šipku i onda šipka bude deblja. Ovo je prvi od niza edukacijskih videa koji mislim napraviti baš o temi street workout. Stay tuned!